Now, Gamente, of course, Opoko Mutoka me pour Trakta, mono ki dano me tung malami Uganda to swali ya chori ka Kenya eni Gilbert Olanya, of course, mati member me parliament ka Kenya beruka lok pera tutual kinma Gamente umio kere gene en umio Trakta. Pat, I inero lok wa gene Trakta konke mio kong Trakta me kilfu kidano. Do you think that is a good idea? And secondly, ko nero matek tutual. By the way, ana mir dar mi amuro ka Kenya eni gifuro for on a large scale. Tracta makamioni kibora nana foot kamion nak. Sub-counties parish development model mano mirkelare adong million mia chel magte miani. No mirke ke will every sub-county in your villages unduko wa pen ki mini ki tracta. Kagete fu dano fu alwak. Ki kwano groups padano apa. Achira ria dera ngwana bija bichira bia dana pa. Dana pa kwa ile minimum pangara chile mi gamo tracta. Yes. Mirfu ekadek. Yes. Kapi bifuru ekadek pe gamo tracta paluak. Trust me, kadana pa ngara chile furu ekadek. Pe dana pa wa furu ekaspira dek. Wan weng wacher wa pero kodi. Andiri pa biru gangi kamuta nyogi. Indiri pe biru ganga. Ka ini pera nyogi ana pera moranga with interswitch ni adong tike moranga an pa pera moranga season eni ana bina mi anyogi ini mi amor the barter trade system machoni ono dugu endo ke mi dano tractor ino dano food tengang gudino gipe ki poro gitata acharo ngom kwewe ha will border is that how we are going to develop? No. Tractor mirokenene ke dwa bod dano bene ke medo maduong ke mi dano mi charoni local president wajane hand to mouth ni cham chi dogni obetpe dano odakafu minimum. Actually one of the policies mo miro kat kwere ka ini pe ki ngom nyoytiki ngom minimum dogola chel miro bet ki ekadeg maki foro ket ko ni idogang char botwa we are 7 kids ka ana foro ekadeg o mer foro ekadeg lutir we are 7 ita foro ekadi piari wa chel na mo biro ka wachi ngom patulity idol ngar mo pera gera eno kit mo waje kere to encourage you wono ni beno taking initiative ma Gamente katikere en ni ma kikelo Trakta ka Kenya me for